Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nalingi papidalle tapak maraja kong Allah Ta'ala nasibawi apangin rengang nasabari nato padang kahadere rilalana iyon roma barakai untuk kegiatan ta yang narito pengajian sitongana iya roma tuntu padisangenge rilalana agamae penting lakda nasaba iya manan napakasiwengi angkai ijama mesti memang dipahami dengan ilmunya. Nasabak ya kau pak disangenge rilalan nasi dia ibadah degaga maka iaro ibadah yang ke ijama nomor siji kadat itu yakin. Nomor dua kegunaannya iaro pak kasiwenge kadat itu nirisam sehingga kehusyuan dalam ibadah itu hilang. Kemudian yang ketiga nariko angka tahu takut salah kangi ro agagai ijamae kadangkala kita mengatakan beje salah to ngijero yana tu ampai tasidi ibadah tasidi pakasiweng ya rega sininna ia angkai ipakang karilalanna atau tunggal dinota yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya baik itu melalui dalil mutlak ya rega angkai najelaskan dua telu tau pandritata nasaba dena cocok to makada sinin na yaro jamai angka pahat desa na langsung betul ngetumpu kulu kenai nasaba angka dua telu agaga umumi ayatna umumi dalilena misalna maka dari pong Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid nareko musukuruki papedale ku utambaya kodale tapi nareko de musukuruki isangi pacalaku masarro iya aya ewe nagariskan ipong Allah Ta'ala maka daya kong kadalle waleko ya sange dalle tanya waram para bawang ya ko angka dalle mulolongang ya rega angka dalle naleko pong Allah Ta'ala maka syukuruki carana tawe syukuru madu padupang ya wita ko kidalle lewe ya ko nabita syukuru mapuasai maka 10 Muharram itu disunahkan puasa karena itu diselamatkan Nabi. Siaga eganna Nabi nakanna salamakar rilalana 10 Muharram termasuk Nabi Nuh. Jadi ya rawita ko dalele ya ko Nabi syukuru mapuasai. Asso aja jangan Nabi ta na syukuruki na puasangi. Yo pwede ko syukuruki to manre. Tapi kade na salah. Madupa-dupa menjadi yana tu ampai makadaka. Jadi ya Nabi ta nareko syukuru maka dia puasa. Maka ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi tak nasabah asos ini ngujaji sebagai tanda kesyukuran. Yang kedua, ayat pertama diturunkan itu kepada Rasulullah itu hari Senin. Jadi nalai tanda syukurukan Nabi tak nak puasangi. Iya kau mak bicara dalele nah. Iya no nak wasa maka kau mak betul ngatumpu kule. Maka dia kau angkat tahu lolongat dalle atau merasa senang. Kemudian mandre nataraktir itawe mandre dena puasa termasuk bid'ah itu pak kau memang bicara bid'ah ia magala emang apa bid'ah apa hame mania cede-cede bid'ah dia gaga dalelena denang kana surongi nabi ta maka dia ko yaleko dalle traktir itawe tidak ada tapi ada orang yang bersyukur isuruh ma puasa makanya ulama kita maka dia sange syukur madu padupang angka tahu syukur masih dekat angka tahu syukur na puadai alhamdulillah angka tahu syukur ma puasai ini manikega melo tapi te kamakiro iya ro agama ya pak nagariska secara umum nih
barakna sininna agagay meloi moloi illa udakko ya kongka masalah menghadapi illa udakko ia miro na surongang adapun tempat dan waktunya denatoro ya gamena angka natoro sebagian angka to denatoro tapi ya rode natoro ide niat tengi barakna loki masigie na takko lepangi milodong atau loki galut tataduda tudang ko bola-bola ata ita-ita aseta makanja-kanja tapamilaudongi okoro sebagai tanda kesyukuran denang kana surongi nabita tapi ia komelo ki maka tanidalele maka da pura pinajama nabita pura pinasurong maka ia kongka tau nita asena makanja napamilaudolo ripong Allah Ta'ala bidaya tu na sabadena kana jama nabita tapi kita coba ni putar rakyat gagah masa angka tahu Mario mite gagana napamilaudong maka tamaranaka coba dikade di mega ni makoko pendapat pak cede-cede na denang kana jame nabita tapanasang ibidah tetap maka dega dalilena padahal angka dalile umum berkaitan tentang masalah bulan ini nah sabab ia na tamawi 10 Muharram iya ro 10 Muharram maka gagaga na jama tawe nomor sidi angka tau mapandre angka tau mapuasa apa iya ko nasurong nabita nasuroki mapuasa mapuasangi 10 na iya ro aserana Muharram wad dia puasang hanya karena ingin membedakan apa nanasarkan nabita natinjakan ni makada iya ko takok malampe mopi umuruku dapi bulan Muharram tau peamang metok mapuasangi aserana tapi tidak sempat Rasulullah sehingga Rasulullah tidak sempat lagi berpuasa di 9 Muharram tapi makada itu panrita itu puasa 9 untuk membedakan dengan masyarakat Majusi. Jadi yang penting dia itu pada. Yang kena makada aserana dan 10 angka to makada wadito 10 nasi bahasa 10 sidi. Yang penting dia pada. Angka to makada mutlak aserana pak. Pangewan na yero. Yang jelas neko ya kode tu le yero dua ngasuh ya sona. Pokok na 10 na makada dia ya ule mapuasa ya kode tu le mapuasa apan retoni ha. Asidak kaki. Yana tu ni suruh tay mapeca. Jadi ukur monro perintah agama makanya harus dipisahkan. Maka da kega dalile mutlak, kega dalil langsung menunjuk maka da aku mujamah. Angkato secara umumi maka da sukuru ya naro tau sukuru madu padupa. Angkato sukuru na maka da alhamdulillah. Angkato sukuru malah pangeletong. Angkato sukuru mapakandang. Do? Angka sukuru mapakandang. Biasa angka sukuru maparinung. Ya, mereka rupana. Tapi iya ro agama iya ko angka masalah nalarang. Iya ko dega agama masalah, dia tu nalarang. Yang penting bagaimana orang mengekspresikan kesyukuran. Ini manibawang. Iya na tu ampai makadaka. Loki galut tatite aseta makanja-kanja milodongi syukuru kilori pong Allah Ta'ala. Dia nalarang ya agama. Iya miko makadaki angka pahat desa angka pada lelena aja na tajamay. Apa dia nang kana surong nabita dito panang kana pigo nabita makoro. Ya ko makaraki de nang kana jame nabita bida manang aja lalu tapi ko patame turanaka ko yoro tajama apa bida ya tu makiro ini penting saya luruskan nah sabab mega makoko bita baranila da mabicara cede-cede na dega ga dalelena harangi na dega ga dalelena de kana jame nabita aja lalu mujame isa neraka ko masa milodot tawe na tamaranaka ini penting saya luruskan apa ya romega bita makoko ya rode na sikola lomi macu pengajian na magala mapasalah ya romega. Kemudian ia ulam Muharram aga na surangan nabita nomor sido na puasa yang kedua banyak bersedekah bahkan narampi to pandita berdasarkan hadis Nabi makada ia konadapi bulan Muharram 10 pertama makanja nareko itambaiwi pasidakal ko keluarga betuanganna ya roba ini tabe sakotalengi di balanca 100 sabu pak ganai 200 sabu na puji ni makun ray ko makiro tambay balancana anak tamakoto untuk uang jajan buat kita tambah-tambahin magai nigi tahu lomo-lomo yang ale nama sedekah ia di 10 pertama bulan Muharram maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun makirus itu kan nakatana jadi ya komelo ki malomo-lomo daleta talomo-lomo yang ia tu kilalan nak orangnya talu tu natap pusik di sebenarnya sebutan walayalin asr 10 hari itu disebutkan. Yang pertama 10 hari di bulan Muharram, yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi istimewa ya roh 10 mana? 10 pertama ulah Zulhijjah makanja,
10 pertama ulam Muharram sampai hari Asyura. Cuma ini rotomatot tabita ko nadapi ulam Muharram aserasi bawa 10 na ukormato na 7 wita so Juma. Ya 10 na Muharram maruapa sa ayo koro. Tamanya Pak belu plasti. Iya. Malipat sero, malipat tapi nasangi makada senu-senungan. Ya ko melo imak na iwat disa tapi membeli barang di bulan itu dan di pada tanggal itu angka dalilena. Itu dalilnya bukan dalil secara umum, istilahnya khusus. Cuma ulama kita menggunakan risalah dari Nabi Nuh alaihi salam. Apa iya Nabi Nuh watuna talalino na pacio manang isinin na olok-kolo wadinge macioro na parenta po ng Allah Ta'ala kada yan mo pacio tawai pacio to andre pitun rupa na pendre napayaro olok-kolo nadapi 10 Muharram makade Nabi Nuh na saba sandari lopina na pudahin kada puasa ko na molok-kolo na papuasa to yan na to ampay olok-kolo kamana to puasa na pa manu ito mapuasa kaya ba to na puasa manu iya ko mangarang mapuasa to kumanu ko mangarang apa masolat tu talona ko ipandre manu mangarang karena itu untuk mengatur suhu tubuhnya. Yang kedua ulae mapuasa tu aga puasa na ulae denandre selama 40 hari napataselle olina ye komelo imalollo ulae itu mesti denandre deninung selama 40 hari napalega olina itu ular. Iya tu nasabak pura macho manamuyo ko Nabi Nuh pura na Nabi Nuh suruh mapuasa apa capu yan re na Nabi Nuh cek dek mana mani maka daya ko manre tangas so ya capu yan re na suruh mapuasa. Iya tu ampai olok-kolo magala mapuasa patapulos so na mapuasa olok-kolo itu denandre yo pui tahu siya sosiwan ni na to makan ada reke ulla itu mapuasa asu itu cokie mapuasa to. Ya tu cokie Pak komalasay pasti mapuasa supaya liurnya keluar nasu ya racunnya kilala watakalena. Itu hebatnya binatang. Nah jadi tahu ko to mapuasa makotoro aja na to manre supaya iya ro darai na lagga iya ro carepe kilala tubuero nasabaya ro andre yanre mega madak ko sel-sel iya na ro racunnya ro toksin sana iya na ro lagga ro na re ko to mapuasa apa iya ro darai na lagga iya ro iya na to ampai to tahu magala manre mega tulasana. Iya. Ina tu ampai sitongan na makanja ko to maliwasa pa to manre ipapisawi manre sebelum masoki. Yo pwede ita makadami tajang jo mere-mere na nitambay si. Ya biasa makoro tapi dito na ko to baranti tahu si ke sana. Jadi itu penting untuk menjaga pola makan. Bahkan ang kataw pandrita makadaya tu watange sitongan na onron na lasah. Jadi aja na to liseri materu. Maka dari liseri bang makanya aku tahu mapuasa angkat tu barakan itu tahu mapuasa itu sehat medisi apa olok-kolok lagi kau mapuasa untuk sehat ya naro ampai setiap bulan sitongan bahkan setiap minggu ini tahu magala mapuasa puasa ya komeki malai minggu-minggu na angka hari Senin dan hari Kamis ya komeki malai ulang-ulangnya dia tu layar rumah kereta beka 2 si minggu engkau tahu siulang cica siulang kega 13, 14, 15 ompo na ulangi puasa mutia sana puasa na Nabi Adam. Patu Nabi Adam waktu na ya dempara lokolino mapuasa telu ngesok. Waktu na mapuasa pamulang si sepertiga bagi telu ale na mapute. Mapaciro mapuasa si 2 ngesok bagi telu na si. Mapuasa si seso mapacimana ngalelena. Yan na to niya sa puasa muti. Kega ompo ulam nilay bilang. 10 talumpo na ulange 10 pa umpo ulang 10 5 yan na royon roy mapuasa talungas so berturut-turut tapi din nakada sogi di manipit yang penting tanggala emirita umpo ulam nilai rita maka day nabita nigi mapuasa talungas so lalan na siulange paday ko mapuasa siulap bujuru yan roy di makunro-kunro mapuasa de tulesaning Kamis yan na rotala talungas sok ko makadaki namuya to talungas so sila dalada toy deni rule aja na puasa sasapanya ru puasa khusus dito na ulang-ulang kay ganayasang pada yamatu 10 na Muharram tapuasan ni cuma yam itu ko 10 na ba Muharram ya puasa berarti asoka aso Juma na iyaro puasa lay makarroy de na harang makarroy mapamula puasa tay ko Jumai yanaro ampay makanja ko tapuasa ngi ko Kamis asera na Muharram tapuasa ti ko 10 na Muharram makiro apa makarro de na kadaharang
makarro mi mapamula puasa tawe ko puasa sunnah nareko mapamula puasa ki as-sujuma makarro ya sange makarro si balikan na sunnah apa ya ko makadai sunnah balin na ya tu makarro tama ki masigi aja atau tapalayolo sunnah iya ko aja abio tapalayolo makarro makiro jadi tanya bid'ah iya ko masuki pole masigi aja atau tapalayolo itu makarro nasaba iya sunnana aja abio we jolo melo ki dio ajene ki jolo sunnahnya tu koto melo dio to majene iya mi kode to majene na to dio makarro ya tu jadi ya kode tapi gau isunne makruh asanna ya sange makarro pak de to madosa ko ijamai cuma de mi to lolongan ngapalang apa hang ya aja taka de ndak tahu madosa iya de na madosa ta ko makarro mi de mi gapalan na lolongan apa iya rasunne hadiah iya ko tajamai angka palata iya ko de tajamai de ta madosa tapi rogi ki nasaba angka bonus de talai tapahan ini makiro de na iya miko muba de na marigaga iya miko makadani sunnah iya dikerjakan lolongan apa lah iya ko de ni jama rogi ki iya ko makrona iya ko de ni jama rogi mi tapi iya ko tajamai de to tama dosa cede bawa tu si salana jadi iya naro tapake 5 euro wajib haram makruh mubah dan sunnah iya naro iya na istilai pake 5 he aja na di patama iya rumah kada bid'ah apa iya kipudangi te makada bid'ah naraka capana tu iya miko makadaki makruh de patuna tamaranaka iya onro batena nabi tapa abu melo pasalama ki okui puang Allah Ta'ala nilau langsung puang untuk umatku iya ko pigau ici di deceng pak ganaka ngasa pula palana tapi iya ko dosa na pigau cidi cidi na moki magai makadai nabi ta iya ko mapigau idosa umatku napa mapigau dece cicang saromo pia sera nabi ta maka apa tu kata cica minta salah tahu apa makan isa neraka ya wah sama nalena punna tapi dia tu kagak kodi tapi lampuri upa pahangi ki joloi onro tanrena pakkamasena puang Allah Ta'ala lokko umat na nabita cica pi pakoli onro tanrena pakkamasena puang Allah Ta'ala lokko umat na nabita nalengi hadiah 20 sidi tapi dia udah manangi nah subuh to pandite sito kananya sesa tapi aja no poda manang aga nomor sidi de na malampe umuru pakkamasiyat maka de nabi taja na malampe umuru na umaku antarana na 10 na 70 puang aja na pada umana nabi Isa umama diulo yang kadapi sisa butong aja lalo anna na 10 na 70 pa ya ko makibua idosa de na meta na madosa iya ko mana nabi taboto pa de to kadapi si ratu ta boto palimatan re boto 30 tahun na paja pa de na nulelari makanya ya maka dia namo paboto umakku de to na meta puang nasaba magai de na malampe umuruna yang kedua de to na meta mutanay matu apa cinampa mitu de na meta mutanay apa ya ko meta itu sisa buitaw to tapatu mutanay yo poko 70 mitaw yan to nabi mak diolo makadang ka umma matu madimon rian na mi pulo na taw umuruna 70 takkajan na nasangaga na napigaw kon na mi pulo na taw umuruna dengar aga na nasa napigaw apa ini nasa sisa butaw umuru ta sisa 500 taw 700 taw umuru na Muhammad aga na napigaw ya kon na mi pulo na taw umuru na siaga na malana yan na ron nilawi na bita nasaba cede umuru na cede to pala na ko de mo pala pilapira nga yan na ron nilawi iya ko makibua idosa cidina iya ko makibua idece pagana kang asa pulo ina tu nakada manja bil hasanati falahu asru amsalha iya ko pigaw ko cidece iya leko 10 ko pong Allah Ta'ala hadiah ya ropa ina ti ampai kong katau tasala ko mani de tu wakna tapaka isa narake de na pura nareke ni nabita maka de ko tasala ko cicang mo pigaw dece cicang saromo posera kita ni saromo posera apa na cidi mitu makiro kita pahang ya jadi ya roh ini itu ampai maka da tau pandrite ina tu nakada agama nasuro ki nareko angka kesalahan ni pigau nasuro ki pigau deceng tutupilah keburukan itu dengan kebaikan wa atbi sayyatal hasanatamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin iya maka dai guru taji patahud dengan almarhum almaghfurlah iya ya sange patutu denang kana marajai itu tu na patutu
Ya kung kagaga makada oto itongko tatta to 5 raji patongko itu nauto. Maka ang kagapatongko madani pak. Nah, ternyata patongko ko madani mi. Jadi makada tutu iya pangkau ke masalah mo si boy pangkau ke makanja ya sange patutu na rona kada guru tahu na makada iya ko si di DC mupi si di tas pura ko tasala cicang usaha kangi na lepi-lepi ro pak ya se namun roy ko makibuat ko DC makadang kadina besa telo wala si 100 sabu asumba no 200 sabu na tutu nito ya ko pura ko madosa cicang ya kibuat ko DC untuk menutupi nasabaka makadami guru takali siden rampero padahal ayak ro napake makada nigi tau mata anak decin na nya jana atau salama na tu kada guru takali siden riya ko sera pulo na sera jamu na siratu dece mo salama mo po pasi salaci di mo patu yana tu nakada Muhammadiyah ro pake makada berpastabikul khairat yaitu istilah na Muhammadiyah berpastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan betungan na to malomba-lomba maki buah dece iya na tu ampai angkat tu tolo masigi pak pure mak beresalang monri masikiri pure masikiri milodongi pure milodong monri mangaji-ngaji tau sapa mana dece iya tu sebelum mas sampajang masih jame manilo masigi masikiri masalawa nasaba magai nasa ipegai dece makiro pada mati je pak balu pak to angkat tahu mak balu warra magi je tanah warra bana mau balu maga sia mau balu lasuna magi mak balu masako magi mak balu extra jos barana laku biro pak ya ko warra ibai balu na de na laku de na kay lolongan mako mati itu pak bere jamaah angka purana mak bere sala lupa na masu manglo saliwa me mani sandalana ya to betu bana lalu ka pala bere jamaah na de na galeng ni angka tahu monro masikiri-sikiri jadi ya ro idi tahu monro masikiri aja je tapasalai mangka po tu tahu purana mak bere sala tanah sadeka dalelena Nemeto gaga, maka gaga maka pura mabere salat dega dalele angka tanyemi dalele sampajang dalele sikiri. Iya mi koki dalele sampajang eta sapa de gaga. Iya na tu ampai sampajange ibuka ikata bere itu tu ibere salang. Iya na pura nama bere salat tanyana sampajang. Tanyana ibadah mania sanna. Iya na tu nakada inna sholati wa nusuki. Ya ko makadai solati sampajang ya ko makadai nusuki ibadah sikiri ibadah tanya sampajang ibadah baca Quran ibadah ya naru ya sawa nusuki ya mi ko makadai inna solati sampajakku sampajang khusus ya mi ko makadai wa nusuki berarti pakasiwiang mega di rupana tu salawat istighfar baca Quran tapakkoro angka tu tahu pak nasa deje ya ubaca ustaz aja nagagah pakanjaki bawa ni cak dadu tamakon apa ta pakanjaki peringarata lori pong Allah taala taingerangi kasalahatta ya se ini si kiri apa maka de nabita tahu tapakkoro lori pong Allah taala sijang masarolat bine masampaja sunna sisa burakan jadi aku kata tama masih ge sanre-sanre aku tiang itu lititi uluna mako aja moto maka da tahu pakun runna de tahu tapakkoro kamaha nakala pakasibiang itu pak mega apa aja itu tahu ya mi alena minala pangadu mengaji ni alena nasa ni mai kapalan tahu tudan na tapakkoro de disangiro apa de na pahangi ya tu tomato riolo nakada de ka sekolah aku ya pak kiai de nang kawas sekolah Deto sakada aga baca-baca ya pala maje nang ka otak mako apa takalupan na ya kung kabaca ipa gurong mandari ni ngera capa na lupa ito na maka deto pandrita ya basa na mu ko aja nung mega baca pay bawan ni pangolo atim mulaw riponge yan naro na pake maka ga bacaan to kumani makarba mo ni Allah ya maniro ya maniro Allah na sabade na gaganis sa nabaca pang kami toto tak kamo maka kunru ipakuli-kuli ni aga gede mo panapahangi kato tak pa tanyale ni pudan ale na mapalai padaleang makometi to ko gamay yanang kataw malas si maka pala makunru-kunru pahat tu yanang kataw malas si mapahang makunru-kunru tu maka pala iya mina bahaya ko si runtu idua ya to na makunru ya to na matanga makadai ale na pangulut Imamun Nawawi iya tu otak na panceji pong Allah Ta'ala dua angka otak marica angka otak marakko iya ro otak maricae otak mapahang iya ro otak marakko otak makapala angka mi tahu layale keistimewaan dikasih dua-duanya tapi rata-rata tahu ya mega makwaro ya nangka masih jam makapala tu makundu-kundu ti papahang tapi ya nangka tahu masih jam mapahang makundu-kundu tu makapala
Makiro, ia ko otak kering, otak makapala iya tu, ia ko otak bahasa, otak memahami. Pura narampi ni tau pandrita, karena ko kita ero. Jadi aleta manita lo kurang maka daya ina deule makapala berarti matandra kalan nai. Tandra kala sinaga ye. Maca putar maka dai pakoi nakoi. Itu tapi makunru makapala tu, ayana katau matandra-tandra politik na tu pak makunru makapala. Tanda-tanda politik dan tu maka dapat pa ia nama kata maka dah makan jakui pakui papahang kita pada pahang nampai sipo loi pudan kada oje wah bisa ni matanga-tanga maka pala itu dia keling ina pala itu denul le bapat di uluh tapi ya to aku melo yakala kita pada runtuk maka dai pakui makoro jadi dun rupa meto tu otak na pancaji pong Allah taala magai angkat jagai widal lelewe untuk menghafal angkat jelaskan idal lelewe. Ya naro. Jadi angka memahami dalil dengan otaknya bisa memahami, angka to bisa menghafal. Jadi najagaiwi dengan hafalan dan bisa menjabarkan dengan akaliah. Apa iya tu ya, Pak makundu-kundu maka apalah. Waktu ku masih kalau ku pesantren wa duha kedua wang ngolongang gang kawa wajada kada lampah ada dia bisa disambungan nah maka dia guru taji patau dingal marhum baca pasina mangolo aku ya tu puji jadi makir makundu-kundu tapi ya ko akal-akal si biasa ro pisang kalau masam pajasu bute wakali cubu kumunri na bocok dia gamita jadi maka kau ya na nasa tau pandrita we jadi ajak tepas saya nak ta maka da magi je ya nak kuno morosi dia na magala maka pala wadi jaji tu matan repahang maka da ide na pada dan ya dan masih jakong kada pala tapi masih dia tu na matang masih jama pahang madari tu na malasi maka pala tu kong kai podang tak beketalui podang apa dapat 5 ngami kada itu iya aja maka da tahu pakun runna de ina makometi tu takna sabaraki makometi pancaji namola kai taro maka da magi aja nang kalakai maka akun runna kata luni podak demo pa aja tanan naki makometi tu takna berarti matandre politik na lakai tah itu maki itu jadi agama itu sudah menentukan itu Allah itu sudah menentukan manusia seperti itu kemudian iya roko ilalana di agama pa maka da kau na idi manike kah iya ko magala ki mapuasa-puasa ya iya ko idi magala maka pala kapala ki iya idi de na taulai salawat na tapi kai apa iya to situ kanja na ini hadiah ketiga iya tu kanja na salawat katuda lele na nabita ada nabita nigi tahu masalawat lo Korea dua tu malaikat ci di jampu iya ro salawat ci di pelatukan jadi yang katuko nabita mata jasi di aga maknanya ya ropa mega to dia na pahangi iya ro maka dana palatukan laila poro iya ro salawat teloko nabita jadi angka tu perbendaharaan salawat di sisi nabi iya ro salawat eta baca loko nabita angka tu tastol loko nabita iya na romatu na buka nabita maka da iya na ummaku mega milau doang iya na tu na liya syafaat iya na tu na kada iya tu tau mega salawat na iya liya syafaat jadi ya kau na buka ni amala kupong Allah taala na de na ganna itana ini nabita iya na tu na kada tau pandrita pegai bi salawat mu nangkap kolomonro maka da kaya na salawat idi mani maka mo atu ega ya kami nama ponco sallallahu ala Muhammad melampe-lampe ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad apa ya upake Sayyidina pak kong kata tu 5 parote saja pada upake Sayyidina aja nah ya upu ya upake Sayyidina pak makadai biasa tau pandritero na podanga ya ko makada ba Allahumma sholli ala Muhammad nama kate ga Muhammad la Muhammad akbar Muhammad to pak balu ko tu Muhammad to san ni Muhammad ni gaje tu muasak ya ko makada ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabi tanajalo dia mungkin lenge ya ko makada ba Allahumma sholli ala Muhammad ni ga ya ga ko itu le korang ni la Muhammad to san jadi pakai Allahumma sholli untuk mapakalat bila ko nabi ta pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad yan namana reko ku sampajange angka na pangewangan angka makalaja na mutaribi ya ko ya idi mani bawang kay kami tola ya rusaliwan na pakai ni Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angka lalu patandre palamperi Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad idi mani bawang tapi kay salawat kami nama kanja nabi terampi hadis Bukhari Muslim salawat kami nama kanja ya nari itu salawat Ibrahimiyah dia naga cau kanja itu sinin na salawat ya na tu de cau kanja
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Iyan utus salawat kami nama kanja nabi tanah kada salawat Ibrahimiyah sana macio i pemulut Nabi Ibrahim ilodong apa iya na tu pengulut Nabi Ibrahim tahu pakanja na pa sinrere si cawe kang sinrawe-rawe na sange bicarogi ero si cawe kang akan jakan na nabita magay niya sa makanja na sabak liwa ibasana de nagaga nabi pada basana Nabi Ibrahim makanya disebut Khalilullah yang pay kumekiya sa tau kanja pa abasay namo manca di paboto ki 10 taon napa to 5 masidak kalima ngasto tappa makadatu bali bolo ata tau pa kanja na padahal 10 tau kalasi itu ampai cale pak ina to 5 kanja hatu namo cicam misi muba 5 tahun mepi matodo tayo nang kasi mabage tappa makaraki tau pa kanja na padahal 5 tahun dinang kana uba nge magay makarame to pandrite ko me kuya sa tau kanja abassa ko de me matoga apa iya tu bassa namo tau seke pujitoy namo tau seke makarati tau seke bassa payano kanja padahal ali na makakadi ni semua pe maka nama kanjak teh ko babasay na makakadi tapi maka dai je tu tau pandrita biasa ka maguru tasawuf pro cengau ko guru ta nakadaka magatosi pe dosa na yaro pa kita useke nasai itu kok kita tasawuf na de gaya sa tauseke de gaga tu bab kikir di dalam tasawuf ya ko maguru kita tasawuf tasapa bab kikir de gaga agami pe angka bab tamak. Iya, degaga bab seke. Di situ kan itu di dalam tasawuf itu tidak ada kikir. Cuma bab tamak, magai, ya sange tamak mango maceceng. Iya kong katau makada seke payano dena seke, jadi ko mi magala milaw. Itu. Coba kare nama-nama ibi pa. Iya ko makadaki maseke dia itu telimelo milaw. Na iya tu dalle pura na pak ganna puang Allah Ta'ala na palebih. Dicukupkan dan dilebihkan dia gak tahu kurak dalek nih sampai suruh ki masih sedekah jadi dia itu gak bab maseke bab mangi macecem nang kata utul maka tu kat di anu kan iko magala mapeleng memang makon itu apa dia tu nama seke teh ko dia milau agak panitia masigi itu menerima kada seke payano dia nak kena sumbang iko metu magala milau sumbang sampai masa teh seke ika makiro jadi makom itu ya nade to mu magala milau de mu kada maseke agala ko makbere Nabi Ibrahim yana tu disebut Khalilullah kekasih Allah magay denan re andre pak yakine tulay kanjak pagah napalina kangi andre baineta de tanre ko de gaga tau kasih si tasapat si tudang mandre makotu Nabi Ibrahim yani palina kang andre dan andre ko de gaga tau kasih si nasi bawang angka patau kasih si angka pana yatim nasi bawang na pemandre na pani na saja nang ijolo nanre rona yatim ne yero to kasih si mandre pina pemandre Nabi Ibrahim di situlah dia diakui iya na dalele na la tau pandre tewe na sabari maka dawe Nabi Ibrahim denan re agagay ko de na sidakang ijolo ternyata pakai salama laitunu 40 sona 40 wanina denan re api dena melo api manre tau makanja pasidakana yan na tunala dasar tau maka de kung kaaga cia kokonan re api pakanjaki pasidakana yan ang kabolanan re api de itu nakanja pasidakana naro na bicara to pandite apa tahu lagi dena melo api manre laitunu moha dena de ditunu laitunu 40 sola 40 wanina ko tangana api de mina mapallah agay lailagga isipa na api matunu sipa na minalagga po ng Allah Ta'ala de napadanya pina napatumoy sipa na minalagga yun na to ampay yamanam ito napakita pandritay makalamakay kanamo de na marigagami kanamo tapi ako nalagay po ng Allah Ta'ala sipa matto na namo de na to akinamo namo makay ka ka makiro jadi yan ito sipa na milagga aja na tamaselang makadaway ka panamo aja na mo dareke itu namo ipancaji memang balawoy makoto ka pabalao aja ni jemos para masalah kang balawoy anu ipancaji iya miro si Pak Manrena ase melo ilagga beko carana yan naron na pagurang ta pandrita pakanjakiwi patolak balana lalu bami tu balawoy den andre iya buka de tapas makade balawoy macigaw memah nya nagandruso ni jadi ka makiro ito je kapag kanan re balawas na di
Ito kaga. Tatanray itu ali tatawkat di ko nanray balawas eta. Katoje itu tahu dia di palam pucara mai makoro dia na pahang. To lina je di titi baka kato maka ya nu na makoro padahal malada pialena. Ya to tau cede na dupa to lina jallo na le na makko. Jadi makoro tapi dia to kagok pede kagak. Kemudian ia narona Nabi Ibrahim ia merendes manangnya Pak. Nalamana sima atau pandritahe tau pa tomato tariolo. Ia na tumakada oh ya ko tomak balu aja muan ya kong kadale mu pamula tepas sidak kangin nasa ni mula balu tikere inaria mula balu pangali pamulange yala korosa bagian napa ya sidak kang de na bangker usaha na tayatu yo pui di lakun rupahang lai rakko o tay napa ya silakan napa makna mula balu nasa maje pe na masola balu ku na tuli pake mo mula balu na debe to disuruh ko tari suruh ko masidak kangi tapahangi. Tapi dia tu nak kau masih terpahang juga. Iya mai ga? Iya na tu nak kada taroi, ya sangi taroi ya sidakang. Apa iya ni tu niap pun nai agak na reko kurang ya sidakang. Ya na tu sere na soropen re ku Facebook makada tanya tahu sogi ya tu mega gagan. Iya mi tu ya satau sogi make gunai waramparan na loko tahu. Ia nang katau 10 miliar di na kulala rekening na mo na deto na lengitan niya tau sogi tu tau mangoami. Pak de nak keguna waramparana. Ia mina reko angka waramparana na pakeguna loko pada na rupa tau ia na tiasa tau sogi. Pede mega makeguna waramparata pede madeceng ia tu tau karena banyak membantu orang lain. Nabi Ibrahim na makoro ia na tu ampai to motot tariolo mapiara coki kanihe mapiara coki magai ia komelo iman re cokin na jolo nasa dia nganganre nasa ngi maka dana sabak deno lelo mana tau kasiasi kolo nasi daktai na lapak burai itu akada lengi coki jolo tawanah na pamonre selamat tu mancaji pak dong ya mana tu na pake itu adalah doa yo po nak monre de na pahangir apa si terubam itu kere tapahangi cede ye jadi aja tapasale maka masih nang kacoki pandre pasti dak kaya tu namo aja tu balawai manre be pasti dak kamatoko ki hadesa maka de gaga belok kolok manre agagat tadi nanti pasti dak dari sese na pengalataan iya kene makiro pahange pak dia tak dareke kadawe mega ga pasti dak aku nak wani dua galu nanre itu jadi jadi itu dalam kaidah ya kau tahu mapahang ini ko agama itu tarimai takdir na pong Allah Ta'ala. Tarimai aja tatolai. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai. Maka pong Allah Ta'ala makada nigi tahu dia na sukuru ki papedaleku, dia na sabara tarimai abalai walam yarda ala qadai, dia na ikhlas tarimai katantuaku pal yakhruj minal ardi. Suruh yaitu tesalai lino ko aja na ko lino monro. Apa tahu cia atau yaitu paliat lu praban siwai suruh siapapun na sompai aja nanya na sompah suruh siapapun yang betongan na angka kamawa dipun na sompah ko aja nanya na sabak magai apa iya ko ya watoro ya miko cia ko ya toro salai linoku pada ko kibola itu maka dan kanana maka to akad doye lawalengi na subale de na melom male maka cigau maka dareke salai bola lo musapa bola monrima perumah iya ko bola pak manyamamo pak maka moega ya miko maka dai punya suku saliwan na linoku kenri melolo dega yon rilese yana tu ampai mestinya bersyukur sabara kemudian ikhlas menerima yana tu tahu suku sitonganna syukuru sabara dan ikhlas makiro pak maka tu kata nasawe bosi sih obe mana kemana tahu maka dareke talunga siwala ngasoy nasawe serasi obe dareke pak sisan nai pabosi nasawe bosi sih obe ede nako tu tarima ya ko maka dewe alhamdulillah bosi wi syukuru maka dawalanya soy maka daya toro purang patan tu pong Allah Ta'ala mudah-mudahan apa salamakmu tenang apa makometi pak ya rupong Allah Ta'ala maya gatanna dena pada di tulia leta bina mana baik ya rupa balu esa den tarale esa nak tuli bosi wi makiro aga mena lolong apa dak koresa iko dena wala ngaso engkaro pak barale pak manrasa itu pak barale ko dena wala ngaso talung ngaso apa dena pak barale na madako barale
aja ni di pagalung itu lina mana waya leta masa maca na bosi mana ca bosi sa manay ko mi punalino yan na ro patuju mana ngita we betul na iyero te itaro yan na to ampay ko milaw dongi aja na kuma na capa na bayineku anakku galuku daraku mana ka je pak dong kuma na capa na ilaw dong ngi bali boleh puta pasalama ikasi ilaw dong ngi masa giman re loka ko de na dupe loka na padara loka makiro ilaw dong manang itu baru dikatakan hamba Allah. Iya aja syukuruki maka do pun makirong kato tu dalik na palit ka pong Allah Taala. Kalau ini yang dipakai insyaallah. Iya mi romelo pakai katong baru. Ope romalie mapeca 7 rupiah na binuto, 7 rupiah re na pasipulong. Tapi ya ko ya je pak. Aja na je tapi ca 7 rupiah di tau sogi Apa tau demi na mampu tau capurangan re mimpai na pak gana 7 rupiah. Jadi to sogi isuro mi mapandre makadami na bitani gini kita mapandre ko 10 na muharram pade apalana ko na pandre mana ngi sini na umaku mapamule pamulang ila tu capana. Jadi isuro mi mapandre ko 10 muharram. Itu disuruh ki masih sedekah. Jadi suruh ki mapecak 7 rupiah. Maka apa tu kata sogi maco to pa mapecak 7 rupiah lepas 10. Awe ia rompai mapecak teh pak cek dek modalakna. Ia rompecak nang kawar gola cala 2 batu kalau kusidi napa mala warna puluh bolo talu kaca 5 tau dena purai ni cek dek modalakna nawat di mapandre makiro. Jadi tau sogi aja tau pata cuma pecak 7 rupiah tau pemala di lokalolo mana di linga cening mana aja tau sogi maka kiki jadi yo koro tapan reki sidak kaki mapecak mana wi tete koro ye di malia pasero aliki pasero angka biasa lolonga pak yang terakhir kabiasa lolonga maka daya ro pasero ina li tau isi tongan tanya pasero sambara tu na pake na lasima kegayasang ya ro pasero ina li 10 muharram iya ko wani na pacuru ko bempana waktu nasawi pak dampo iya ko angka pasero na pacuru te ko bempai ko wani na tutui iya ko angka tau peremaki itu teh denan re peremak iya tu pak disangan na iya tu pas seringin na liye na pasandre yo ko pintuna na pangoloyase ididinna na pangoloyase ididinna ro pas seringin dena ngoloyawa dena pakai na gatumi wani pinagiling iya ko angka pa nga melo menreki bolana nape o kwa dena makapuja pesa dini punana bola itu dalam ilmu hikmah. Makiro jadi engka manang ya tu patapi siba sajian lie ya kong katau nasuk buka limpau ya tu muala mutatte muba ya tu. Ya naronala jadi makadai nalai sima. Yo pidi yang liba mina pelapo. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.